ya leboga metsotsong e tshelelago fela go itšwela go iri ya lesome 6 minutes after the hour 10 o'clock re ya leboga a ke amogele moroka ke mofe sebaka se ke moka a tamiše motheeletše kgole le kgausi mo a re theeleditšego a le gona ke moka a be a tamiše le go amogela molli wa rena ka fa professor ya a ke go tamiše malome ka kapa a ke dumediše magagešo ke dumediše magoši a gabo rena ba etapele ka go fapana ga mmogo le ba mekgatlo re a le tama magagešo re tamiše setšhaba ka moka batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station a ke dumedišeng gape ka mo dikgokaganyong tša leago re a le tamiša bagešo re thobela ntle le go senya nako malome ka kapa ke bona gore re tšee ditaba tša mmagorena ke a mmona mmagorena o gona mo o fihlile o tlilo nyaka thušo mme re kgone go mo fa nako ke rata go no tsebiša batho fela gore koša ya rena beke e ka mo Falbanka and then ye nngwe ya Sunday e tlo ba tsantsabela ka Mokibelo koša e tla bele ka Falbanka and then ba o ile go gore ba tlo ba ba ne takatso ya go nyaka go fihla kua košeng re tlo ba fa difounu re tlo ba fa dilo ka moka ge lenana go la rena le ya mola mafelelong ke a leboga malome ka kapa ga re amogele mme re nape re tsene ditabeng ntle le go senya sebaka re leboga moroka metse a pula moroka ngwana wa tloutša baroka re a leboga mmago rena le gorogile dipitšeng tše kgolo tšeo di kgabakgabago tšeo di belago gomme re tlo no lefa sebaka se ditaba tša lena di tseba ke lena le seke la tshela meboto le seke la dia jwang le sepeleng gabotse ka boya jwale ka loobu le re fa taba tše step by step gore le tle le kgoneng go hwetša thušo ye e leng gore le nagana gore le ya e hloka ebile ke tloga ke dumela gore motheeletši a le ka gae o tla kgona go dithuta tše ntšhi kudu mabapi le mathata a letlišitšego ka fa re a le tamiša ebile mmagorena le ka no tša sebaka se la titsebiša semmušo ke gore le mang le tšwa kae ke moka le thomeng go hlalosa taba tša lena ka baka la gore ruri ge e le mampia re tloga re lapile melala ruri thobela ka kgašong ya Motse Community Radio Station ke dumediša setšhaba ka moka ba ba theeleditšeng radio ye ya borena e leng MCRS ke leboga le nako le go dumediša prof le yena ka kapi ba ba kileng ba re ge ke lla bankwa a wa ba bolela le nna ka boleta gore le nna ke tle ke kgone go tella nna ke ne Mmakola ke ngwana ga Rakwena ga Lehwelere ke goletše ke tswaletše ga Lehwelere ka golela ga rakgadi ya ka ga Tloporo mo e leng gore ke ile ka fetša ebile ke nyalwa gona ka lebaka leo ke tlile mo ke tlo hlalosa se se ntiragaletšeng go fihlela le lehono ya gore tloga o kwagala ga botse mama okay nna ke itše ka re ke na le 17 years ke sa tsena sekolo ke dula ga rakgadi ya ka Mafisha rakgadi ya ka e be le moporofeta and then rakgadi ya ka o ba le close le tate thata mo e leng gore nka no re go ile go tšwa taelo ya gore rakgadi a botše tate gore nna ke swantše ke anyale wa bona awa dilo tšeo di diregetše ke 1985 the 30th November le di-1 lenyalo le diregile ke nyalwa lapa ke na le 17 years ke sa tsena sekolo le ge ke be ke tseba gore ke under age mara ke be ke ne le pressure ya boporofeta prof thobela bongaka wa tsa dilo tša moya ka gore o sa lo monyana ga o di kwešiše and then go tlo go so re tlo no followa anything ye tlang go batho ba bagolo ba e dira a sa ka gana ke ile ka dumela
re ile ge re dutse fase ka boledišana le bona gore nna ke duma ge nka tsena sekolo even if nna le nyalla mmoto but as long as nna nka kgona go ba self ka ti tlhokomela tsena sekolo ka tle ka kgona go teperekela yeah fine modiro o diregile ka molapele go ne le morwa le morwedi morwedi o gona o malapeng a batho morwa o gona mo taba tša gage tša peleng lenyalo la gage le senyegile yeah then e no ba gore rakgadi a no nkgomaganya le yena akere ko mogolo gabotse mo go hlokofetse o monnyane ke kwešišitše gore go hlokofetse o monnyane and then o monyakela mosadi o rakgadi fine gante morago mogolo yena le mosadi ya gagwe taba tša bona di sa sepela gabotse a ke tsebe selo ga ke di tsene ke no makala ge ke šetše e le gore tšatši le leng a ke titišitše go tsena taba polelo ya gore motswala atle o mogolo a tla mpotšiše nna le eng and then wena wa reng la dumellana ka eng wa diragala eng okay ke tse motswala o ko mofo ga tloporo alright ke ga tloporo ke ga rakgadi ke lenyalo la lapa alright a kere gomme go ne motswala o mogolwane ka o nna ke tlileng ka ena straight wa šetšeng a hlokofetse alright o no bolela le nna mpotšiša gore ana taba tše ba reng o di dirile wa di tsebana because monyanyeng ba se gona ka re o dumelana le tšona jwale ka gore motho a le mo seemong sa gago ga ne motho o tlo ipereka jwang ka re nna wa tsa keng nna ke tseba ile gore ke tlo ba le freedom ya gore ke itirele dilo tšaka a ra wa nna gomme ke tseba fela gore go swantse gore nna ke go fihlele ao a senge ke gana dumelane le yena re dutse mmogo ka be ka fetša sekolo ka be ka ya magweng ge ke le magweng molawa e ntše bophelo bo se gabotse nne o no ba le mengapano ka mogare ga bophelo ba rena a re ne bana okay fine yena lenyalong la gage go ne bana ke a ba fepa ba šetše le yena ba šetše le rena ke ba motswala bana ba ke ba motswala bana ba motswala o fe motswala o ke na le yena wo mogolo yes o monnyana wa ba le bana le yena awa alright ebile a ba robala e robetše le gale a ke ikwešiše mo o ile ka mola o nyala ke motswala ba nyalla motswala o a šetšeng a hlokofetse wa tla wa hlokomela kuo ga o mogolo o mogolo o ne le bana ba ba 5 okay fine a gona taba re ya toropong ra go nyaka matogwana yena vele o šetše a bereka toropong awa ebile re tulela mekhukhumi mehirong a gona molato ebile go fitlhela ge re tlo kry-a ntlo nel mafias mara re a ngapana prof le motswala re a ngapana kudu ya ra ngapana e no be le gore be se motho a di-face mara be le motho a mahlapa motho a sene le bophelo ba kore go smile le go sega se dilo tša gage dijouku a tsebe selo ba se ne mosadi motswala ka ntle ba no ba le bana a ke tsebe mosadi o ba le gona o sepetse ba hlalane ba hlalane ke ge o tlo tla taba ya gore nna ke kgone o tsena gante ka bonnyane le go se tsebe dilo gore go direga nna ke nagana gore rakgadi was planning gore ke kgone overtake situation se motswala leng ka gare ga sona wa bona fine re ngapane ga makgetlo-kgetlo mo e leng gore ke feditše ke tlalea ka gae go tate ke tlalea go mokgekolo e leng rakgadi yaka then go sa hlape nne
mo e leng gore ragadi ya ka yena o ile a re go nna re yena o bona gore ngwana gage o loilwe ka mogwena a ntshwarang ka gona e le ragadi le mmatswale / okay so ebe nna ke re mo yona ke re ge e ba o loile nna a ke tlo kgona go kgotlelela boloi jo bo le mo go yena bo bo dirang gore nna le yena re ngapane a ke tlo ene nna nka se bo alafiše wa e bona jwale o tlo bereka jwang a wa ra wa kgotlelelanang wa go tla ya le matšatši ke sa pheta fine kana ke bolela ka tate le ragadi ba se ba hlokofetša ke re ya go fihlile mo e leng gore ke ile ka dula fase le ragadi jwale ka ragadi a re e ka re nna ke dumetše dilo ka moka tše di ntirageletšeng dikwanelo tša gore ke tle ka mo motseng o ke dumetše ke sene monna ke tseba monna ka a ile mabitleng ge ke fihla ka mo wena le morwago wa leng gona le mpontšhitše gore nna ke swantše gore ke tsene dikobo le yena mara ga go bose e le morao mogolo ene jale ke go tsebiša gore nna le wa gago wa phelang mongapana rena o tlo re tlišetša go fetša and then mongapana rena o re tlišetšang go fetša a na o tlo ntumelela gore ke be ngwetši ya gago le ge ntše nna le ena re tlogelane o morogago gomme goba o tlo nthera gore o tlo reng awa ragadi a mpotša ge e le gore ge e ba nna ke dumelane le o morwage wa phelang gona nkampane ka tsamaya because yena a tlo dumela go bona ka gare ga motse wa gage go tsena monna o mongwe ka re awa gona molato felo jwale nna ke ge ke thuthaporogana jaaka ke tetlela mo lefaseng la ka ke ka nako a gona ge e fihlile jwale e šetše e ka ba 22 years 23 years ke tsamaile ka 2003 kanong ka gore ke bo motswala re a kopana mo medirong ke kgone go bona gore ba sa swere dikgopi tšela tša kgale a ba bolele le nna ga botse ke mo e leng gore ile ya mfa the idea ya gore how about ke no itliša mo moyeng re clear because go sekiwa official gona ka sekiwa official ke di family a ba itsene ebile wena o no re ka moraga gore o bolele le rakgadi ya go a re a ka se kgone go dula le wena o sa kwane le morwage ka baka la gore a ka se kgotlelele go bona monno mongwe a etla a go tsena wa ile le gore morwage o gona and then ka moraga go palelana le rakgadi ya go wena a senke o ye kua ga geno wa iša molaetša gore nna le motswala re a palelana jwale rakgadi ge ke motlhalosetša o re yena a ka se kgone jwale ke a tsamaya goba jwale ka batho ba bagolo le e bona jwang first thing ka ga ya ba tsebe motswala a swantšang tsenele ebile ya lena le ba babedi ya bapalela ebile ya ka kgaetšedi ya ka emapele ge o re ga ba tsebe motswala a swanetše a go tsenele o tsebile jwang gore a ba tsebe kapa ba e gana ke tsebile ge ke šetše ke tlo tlalea o tlo tlalea gore gape nna go so ka kua go direga so a senke go e ba go baba so much ge e ba go be go le tše botse mara go thomile go bontšha gore go ne le manceba ge e šetše ke complaina gore dilo a di sepele ka mokgwa e leng gore re ka nagana ka gona and then taba ya gore ba geno ga senke ba nyaka go e tsena ebile ga senke ba tseba gore motswala o go tsenetše ile ya go swara jwang gore a ba nyako go thekga mo tabeng a senke e ntshwara gabotse wa e sa go sware gabotse ke bone gabotse gore situationeng ye ke leng ka gare ga yona e swana le betrayal mo go bona
mo go nna ba mbetreile batswadi ba ba sa nyakong go thekga dillo tša gago e seng batswadi ba ba ka mo ke leng ka gona mara ke kwile o re taba ya gago le motswala ebile motswala o titletše motswala o a te titletse kgopella but o ordariwe gore a dire a kere wena a wa mokwa ge ba mo ordara yes a okay re se ke ra bolela ka yona Alright. re bolele ka ya gore motswala o titletse o titletše a te kgopella tše di thabišang yena okay and then wena le wena wa kwa o kwana le tšona ka dumelana le wa tsona. dumelana le tšona yes ntle le go consulta go rakgadi ntle le go consulta go bageno ge ke bolela le yena o re yena o rometswe kgaitšedi a re tlogele taba a bana okay ntle le re bolele ka ntwe wena o ya a tlhalo- o senke re ke fang yona. consulta yes ya then ge o senke o consult then why o blame batho ba e leng gore ga senke wa consulta go bona ge ba sa go thekge mo diphetong tša gago o rile a na ke kwa bohloko ke kwele bohloko na yes ke kwele bohloko mara ga ke ba blame ke re betrayal e ka mo keleng batswadi ba ka ga ba mbetray to a level mo e leng gore mme o ile a tla go nna kua ga tloporo a tlompotsa gore yena ditiragale ka moka tše dintiragetseng a se ka phasiša lenyalo laka ke mo ke ileng ka kgona go phafoga because ke be ke le like ke sene le freedom yeo ya go move from ga tloporo go ya ga lehwele re frequently no ke be ke sena le yona freedom yeo go tlile jwang gore o ye go dula ka tloporo ke ga ragadi yaka ke ile mafiši vele ke ile ka yo dula before o tlo o nyalwa before go tlo tla taba tše tša mnyanya be šetše ke dula ka mo wa o bo dula ga rakgadi ya go ne ga geno nna ke tsebe o išitše ke ke mangwe ile ga tloporo ka 76 ke thomile sekolo gona ka 75 and so then I was so young like a senke o botšiša go gola gore wa ke dula ka ga rakgadi ke ne ga gešo nang mola e le gore ga gešo go gona mara ke dula ka ga rakgadi a senke ke botšiša ga geno o ne mangone bone mma gona o sa phela o sa phela yes le ge le re tsofetše bana ba geno bana ba gona o firstborn ga geno aowa go ne le ba bagolo go wena mna le two pele gaka ke basadi ke banna ne le abuti le sese ka pele gaka rakgadi ya go ba se ne ngwana mosetsana bana le bona wa tsere ke nyaka go kwešiša lebaka la gore o ge right kgaetšedi a šalle a ntšhiwa ka lapeng la gabo a dula ga rakgadi ebile a thoma dikolo a dula ga rakgadi agreement between malapa ile a mabedi godimo ga gage e be e le eng and then o ne le bana le motswala a ke ne bana le go njwala o ne ngwana wena le o moteiteite ka monwana se ka kaeng o ne mengwege mekae 56 bophelong ba go a senkono ba mmeleng awa prof shidile ya a ke leboge ke nyaka go no botšiša mo mama rakgadi o kae nhlokofetše morwa wa rakgadi o mogolo o kae oga lapa la gago le kae nna mo ke dulang lapa la gago thwi gona ko ke ile ee ke ga tloporo sese and then wa go araba se se lapa la gago le kae motse wa ga gore ke a gaka o ya kae nna go njale ke dula mo di-RDP ke ga mammo ke RDP gaka o ga gago ke RDP go nwa yes alright alright ga tloporo a ke botšiše mo ko ga tloporo kua ka lapeng leo bongwe nyaletšwe ka go lona ba go nyaletšeng motswala gago le šetše le mang morwa gona a ke re o nyetše o nyalelwa morwa wa rakgadi wa robetšeng yes and then lapa la gage e le morwa wa mafelele go bana ba rakgadi go bana ba masogana e le lasbon yes and then lapa la gago le e leng gore le kua ga tloporo le kae gone jale le gona go dutse mang ka gare ga lona go dula morwa wa morwa morwa wa morwa e le morwa wa morwa mogolo goba e le morwa wa morwa monnyane? mogolo morwa wa morwa monnyane o ba nyaletšeng yena
e be sa le lesogana bo a sa ba fetša grade 12 standard 10 ba sa ba e fetša hlokofaletše sekolong kgale. alright a ke botšiše mo lapa le leng la ga gone jwale re ka se ba lelela RDP. Yes, le ke ileng ka go lona gone jwale wena ge o ka robala re go bolokela kae? nna go njwelang ka robala lo mpolokela ko tšwela mo ke dulang le tla mpolokela tlelasteng ya Seabuso. tloporo aowa aowa ga botse ba go dirileng mamakua ga rakgadi ye kgolokgolo ya go palela banna ba ga Mmakola gore ba nape le ba bitša le idulela fase le ilokiša mo e leng gore ile yano ba gore ye le ba kgalabe ba ka se e kgone e re ke no tswa ke šuthe ke emele thoko ka gore ke ne nneta re kua tloporo go tloga go ne le kgoro ya ga Mmakola ya bakgalabe ba Mmakola ba kgekolo ba Mmakola mo e le go gore ba ka se palele ko go šoga taba ya go swana le go ne dilo tše ding ka kapa le prof as long as di seke di thomiwa go a dudiwa so batho ba ka se di tsena. wena bo re ke boletše la mathomo kare because rakgadi ya ka e beile moporofeta o ba kgona go bolela a botša tate a e fa tate di order gore go diregang le gore ke nyale ka kwa it was not like the real badimo according to nna e be e no ba matsotsi a rakgadi yaka if I may say. Yes, nna ge ke bala o the whole situation ke kera gore ao badimo a ba gona. Okay, o nyetšo ne mengwage mekae mama? 17 years. ba tloga ba go riela lenyalo ba hlaba dikgomo ba hlaba tše ka moka o ne 17 years mola kgomo ye e hlabilweng e le ya mma ya letswele. So dilo tše ntšhi ke di utolotše ge šetše ke ne ke nnošitše gore ke investigate the real me. o komphe yona ga botse ba hlabile kgomo tša mmago ka ga rakgadi yago ka ga rakgadi yaka a ka gae ge ke ya bogadi ke ile bogadi le ka mohlobolo wa kgomo ya mme ya letswele. a kere ba le ba ga rakgadi a kere rakgadi o ne sefane kwa ga man rakgadi ga Mmako ke ngwana Rakwena o nyetšwe ga Mmakola go swana le nna ke le ngwana tatago ke Rakwena a kere ba ga Rakwena ge ba etla go nyala ka lapeng la papago ke ra ba ga Mmakola ba etla go nyalla ba Rakwena be ba tla ba swere kgomo vele ya gago go tlile buang gore e tswe ka mogae a ba tla ba swere kgomo prof ba go nyetše kang ka pudi fela a go atla le pudi aowa a go atla kgomo a go atla pudi a go atla diaparo tša ditepa le ditheto tšwele o makoti ya bona jwang gane ba e bone jwang a o kwe ke gore kere e no ba dilonyana tšeo e leng gore nna ke ile ke dula fase ka go tšora mo maropa ntse ke a mantši and then a ke botšiše mo o nyetše ke bomang ke ba kgalabe ba kgoroela goba go no o tla rakgadi o no romela o no negotiata le tate then a romela a ke tsebe 1 or 2 guys ba tla ka gae e le ba Mmakola e se ba Mmakola ba tsebe se so ge wena o etla kua ba re ngwetši ya Mmakola ba Mmakola ba bone jwang gore ngwetši ya bona ka rakgadi sa mathomo ngwetši ka se tenyalle nne ke boletše gore ke be ke lo monyane go kwešiša seemo and then ge ntše ke gola ke bona gore situation ya ka mo ga ya hlapa ya bona ke thomo nyakišišang gore ana ka gore a tsebe gore mosadi ke swanetše ke kgotlelele but provided ke tsamaile ke tlile ga botse di-procedure di sharp then gona ke tla kgotlelela mara ge ke nyaka di-procedure tša monyanya wa ka ke khwetše di kgaoga mara ke ne go ipotšiša nto nngwe mama gore a ke re ge ngwetši re fetšo e nyala go be le mediro mo kgorong and then ge go ne mediro mo kgorong ge o le ngwana o e le go gore ono ba o tlile ga rakgadi ba tlono gore aowa o la ke ngwana gabo wena be ba go bitša ba re o makoti a kgoroela ba kgekolo ba kgoro ge ba ntše ba apeile ka kua morago be ba re bitšang o makoti go sene style seo sa dikgoro prof ke ra ge re apeile le basadi le kua medirong ba go bitše mang basadi ba se ba mpha pitša ke re ke taba go fa pitša se nga ba mpha pitša pitša a kere ke ya
ke ya makgekolo ke ya mmatswalago ke ya rakgadiago ya mara go e ba gore a ba re ba fapitša ba go introducea mo bagekolo a senke ke introduceiwa mo bagekolong ba senke and ke dutse 17 years and then ba kgorwa mmakola ba tseba gore ngwana wa rakgadi ola o monnyane ba monyaletše mosadi ba kgorwa mmakola ba tseba bao ba tsebang a senke ya semmušo seo sa gore go tlo ba le magadi go bitšiwa certain people ba family ba e leng gore ke the key negotiators and then go e ba dilo tše soo wena mola wa fihlang ko ga mmakola o tšo nyala ba ba kae betše a senke ke ya go lata motho a senke wa nyadiša wa ya go nyalela motho awa and then ge go be go e ba le mediro mo kgorong ya ga mmakola o be o eya jwale ka eng jwale ka makoti wa bona go ba jwale ka ngwana fela wa go letšeng ka garagadi beke both be di no ba both but a kere be ke sa le monnyane re sa le ba diteng mapele kgaetšedi yaka ge o tloga ko tloporo o ngala o be o ne le mengwagane kae ke na le 34 o bona le 34 yes so a re no itšea gore from 30 to 34 re bolela ka 4 years ye okay ke kwiša re bošetse o godile o te kwišiša ga botsana okay o kgona go bona gore ge ke tsena mo modirong wa kgoro ye ba nkamogela jwang jwale ka eng and then ba mpea mo sekaleng se sefeng sa bomakoti kapa ba no mpea sekaleng fela sa go no re gona be ba mpea sekaleng sa bomakoti okay yes mama gabotse go tlile jwang gore rakgadi le wena le be le fihle polelong ya gore wena o swanetše o dule le ramogolo wa bana a kere ka sega ga borena ramogolo ga a tsene le rangwane rangwane ke ena a tsenang lapa la ramogolo so wena gore rakgadi a re morwao mogolo shu and then wena le yena le tla gapišana tsela ye mmogo go be go tlile jwang mama go diragetšeng gore o bo fetse o dumela go ba ka gare ga seemo sa go swana le seo okay a kere ge ntše go lo monnyana o tsebe selo dilo tše di thoma go arrangega go šetse o godile but yena ragadi o ba tseba gore dilo tše seo a di kgone gore ramogolo a tsene le rangwana mara yena o kgonne o dumela a di bona matlong a gage ene a senka a re selo and then like be ke sa tsebe selo go tsentšhwa ka gare ga marato o thomile ka ona mengwaga yeo ya 17 years gore wena go mengwaga o leng mo go yona o be o šetše o kwantšhwa le ramogolo wa bana goba tše di riagetše mo gongwe matšatšing a go feta o šetše o fetile bo 30-35 di diragetše gona mo after monyane ka bona bo ma 17 years bao yes so ka lenyalo leo la 17 years ge o be o gopola di-family both side tša bo papa tša bo mma le tša kua bogadi di be di le gona go swana le ge ba attenda manyalo a mangwe a bana ba family awa be ba se gona and then nna ke nyako botšiša ka nako rakgadi a bolokwa mmatswala go bo le gona ke ile kae and then ba be beng ba le gona ba kgorwa mmakola ba ile ge ba go bona ba go bitša eso le makoti a kere a senke ke ba fa chance eo o mo iletše a ka mo ile ngwane nka se mo ile a o morate ke ragadi yaka a o morate na ka pire ka se bolele ka marato re a bolela mona Nang. kere gape e mona o se ka Ah, tla re nang. nang ka mo mona e mona bona gape ba o tlo re Ah, nang wa e monna. mona wa lerato le tsena ka e mo no le a Mama, o re ke nang. ragadi yaka full stop ya mara wa morata jwale ka rakgadi ya gona ke mo rata as my aunt go fella mo and then what about Matswale mmatswale wa tsena Gape- okay gape o a nyetše gona ka moo. problem Eh. a gona problem ke di-in-law yeah ke my in-laws It's fine. jwale mo modirong mo ka gore ke kwiša gore ka mona lapeng le la go phela motswala a nnoši wo mogolo re sa ba le bana ba gage go phela le kgaitsedi ya go gona o le kgaetšedi ya ge gona Yes. a se a nyalwa ena o nyetše and then o gona jwang alright e lokile ge le kopana mo medirong mo o bontšha o tsota ke mang ke motswala kapa ke kgaetšedi yage ke kgaitsedi ya mogadi boago yes and then jwale ka gore ke motswalago a senke o nno re ge le tlhatswa dipitša ka mola wa re mara motswala ke bona o sa ntebelele gabotse ke motho mogolo aowa
ke a go botsa ditaba mara kganeng understanda gore rena ee re ba bannyane mo go bona bo motswala rena ke batho ba bagolo ba tsofetse ke batho ke mokgekolo o gola motanne wa monne 80 ke a nagana ya mara wena jwale ka ngwana malomage mara a senke o ne ore o motlho mongwe le kopane ore o moetetse ore mo le kopana gona wane ore mara motswala ke bona o sa ntebelele gabotse molato ke alright a ke beso that is why ke bone gore ge re le mo medirong a re lebellane gabotse ke bone mo go yena o motswala wa mosadi and then wa se botšiše selo ke sa etla ka kapile recently December the 16th ke le mnyanyeng ka ga gage nna ke tlile mnyanyeng morwage wa nyala a go ne problem and then go fihla mo e leng gore swantse gore ke ye go mmona ke modumediše ke thoma ka go ba dumedišo ba go be go tletse like go tletse batho mo pele mo go yena surroundile ke batho ke mmamonyadi ke namile ke ba dumedi ke ba wavela letsogo ke emetse gore batho ba le ba fete and then ke tle ke batamele go wena ke modumediše ke motswala ke after all namile batho ba le ba dile ge ba seno emelela ba tsamaya e be le gore yena o tsamaile le mosetsano mongwe then ka ba emela ge ba boa ba tlo dula mola ditulong ke a ba lata ke a modumediša ke moswara ka letsogo and then o re mo go nna gore yena o ba nagana gore nka setle ka modumediša ke re mo yena ke re nka setle ka mogagago ka setle ka go dumediša gone jale ke sa seka gore a ka go dumediša mara ke šetse ke go dumedišitše gabedi jwale mama mpotse mo then ke ntho e dirileng gore ke bone gore no situation e ke leng ka mogare ga yona e ne le gore batho ba sa na le dikgopi tše wena nna ke tswele moo a dina taba nna ke phela gabotse mara bona ge ba mpona o kare ke enemy number 1 mo go bona ene ke duma gore go be le mokgwa wo mong wa gore tle re kgone go kopana then nna ke ba botse gore ke dirile peace le bona a ke na problem le bona alright yeah kgaitsedi tama a ke botšiše mo ga malome ka kapa mama o ngaka alright moprofeta be le ragadi fela yeah alright ke gopela go botšiša gore o tlile mo mama ke se ga borena se re ge motho ga a ka nyalwa ene a nyalwa motho e leng gore o robetšwe ba mmega o mosadi wa gage o tšhentšha fane o bitša ka fane ela ka ge e le gore o nyaletše mothowe ge e le gore ke phejane go bana mo batswading ba gage gore a re lapa le o e tla ba la gago lenyalo la gago le bile le mabošaedi mola le mola ga se la sepedišwa gabotse ande jale dilo tše di thoma go tswelela gone jwale bo rata gore re dire eng mama ka lebaka la gore go tšwa ga mmakola ga go bonolo ge o e tšwa ba swanetše ba go ntšhe gabotse semmušo o seke wa tšwa go ne le diphapano re tšweng gabotse gore le go sasa ge re gahlana re tle re kgoneng go kwana gobane sa mathomo ke ga ragadi yago sa bobedi ke bogadi ba gago motho ba go nyaletšeng yena ke motswalago ga a gona yena ka gare ga ditsheletše o ithobaletše boroko bo bogolo a moya wa gage o robale ka kgotso jwale re dira eng mama go tloga mo ke kwa ore o nyaka go dira khutšo le bona o rata ge re ka go gahlantšha le bona amen alright ga mmakola ka tloporo lapa ke la mang ke la mahurugane lapa la koko mahurugane ke ne nneta gore ba ka be ba thieditše lenanego la pitšeng tše kgolo bontši ba batho ba bagolo ba le thieletša lenanego le bakgalabe ba gešo ba ka ga mmakola ka tloporo mme šuena o re ke makoti wa lena malome ka kapa nko o no bula megala ganyana nke re kwetša ka tloporo gore re ka kry-a ba bagolo ba bakae re ka kwa ditaba go ya kae nko no ba bulela megala malome ka kapa megala ke 01311004006 01311004007 setšhaba sa ka mo tloporo ka mowe
especially ba ga Makola go ba Makola ba ga Makola ba ileng gore ba tseba taba tše gabotse gore Makoti o nyetswe jwang a be a tsamaya jwang jwale Makoti gabotse go ya ka mokgwa ke mo kwang ka gona profo o nyaka gore gabotse go se lebellane gabotse go se ka tlhogo sa ba gona ba lebellane ka leihlo la family jwale ka bo motswala ba boelane ba be gabotse batho ba ga Makola re thušeng ka mo magagesho re thušeng ke re nyakeng go no kwa gore gabotse lena jwale ka batho ba ileng gore le ba bagolo mohlomongwe go mme le ba bagolo go motswala dilo di sepetše jwang ke sa kgone go kwešiša gore go jwale mmago kgaetšedi aka di mme aka dilo tše ka moka ana taba mma o tepoletse straight gore ga a le phasiše lenyalo la mara lebile ka ga gage lebile gona jwang ka lapeng la gage a sa le phasiše ore o ba tate o ba mo fenya a ke botšiše mo wa tseba lenyalo malome ka kapa ke taba e thata kudu go nyalwa o nyalelwa motho a robetšeng gobane o ka se tsoge wena le yena le lwele o a re go tshwentše so go nyala o nyalela motho a robetšeng go boima kudu ka lebaka la gore le tlhalo ya gona e bela thateng gobane o yena ba go nyaletšeng yena a ka se tsoga go tshwentše ga a swane le motho e leng gore o a phela o tla re o ntira eng o a ntlaiša o nkiša kae ga nkiše kae ene se seng gape re bontšhe mo malome ka kapa gore mme o nyetše ga rakgadi go nyalwa ka setswalo go nyala motswala le go nyala motho fela wa fanengwe ga go swane go nyalela ka setswalo go kotsi kudu ka lebaka la gore kgotlagano ya gona badimong e tloga e ba e thata so rakgadi le mme ba bile le diphapano tše ba bileng le tšona bošaedi ebile go se lemoše ba kgorwa Makola ka taba bošaedi ebile tabeng ya gore ga se ba lemoša bakgekolo ba Makola ka taba so ge nkebe ba lemošitše bakgekolo le bakgalabe ba Makola ke nnyane kudu taba gore nkebe ba e rarolotše ka lebaka la gore kua ga Makola ka tlelopore go ne le mo go rarololwa melato gona ke be ile ge e pala ka gae ya kgorong ya Makola jwale ba Makola ga ba founere kwa gore o mme ba mo tseba bua mogadi ba go ke mamama ke matšhe mo nyetšwe ga Malefu o nyetše ga bontate Malefu alright re thuše Malefu ba ga Malefu o nyaletšwe kae tloporo ka keremo ya ka keremo re thušeng mmešo wena ba gagesho taba e loke ka lebaka la gore mme a ka se be le malapa a mabedi go ntšwa le bona ga gabo a ka se dule o RDP ene bothata ba RDP ke gore a se gantši badudi ba ba dulang di-RDP ba bega malapa a bona ka setšo ke bale le bale so le la gago go tlo ba boima kudu gore re lebege o lebega jwang lapa le la mama ke mo ke botšišang gore go ka robala wena o robetšeng ka re o tla bo robetše re go phuthela kae ka gore go ka ya seabuswa mo o reng o kgopela gore re go iše gona kua pele go tsoga tlhakatlhakano kgorong ya Makola gore monna wa la tsebang ke ne mosadi o tlo o botša gore mosadi a ka o kae a lantaela gore o a sepela yo ba mathata ga ba foune ba Makola malome ka kapa a ba foune ke nagana gore re tetle re šala morago le bo motswala gore ba swantše ba lokiše taba tša bona o mongwe šo wa founa mohlho mongwe ko o mongwe wa bona MCRS o mo moyeng dumela MCRS le kae re gona le kae re gona batho ba ba bolelang ka bona ke nna ke setlogolo ka mo ga Makola wa mo tseba wa bolela mmo ke mogatsa malome wa ka wa ke nna le utsitse ka ke nna setlogolo mmaka nyetso ga motho o mmago ke ngwana Makola o ke Laspono okay kgaitšedi yaka go ne le tšeo di tsebanyana kapa o di kweletšenyana mabapi le taba tše tša moga tša malomago
awa le nna ke tsošitse o jale ka ranke ke tsietsa lenanego leo jale ka rae ke go nyaka go connectela ke connectetse ke jale ke lekile gore ke founele malome gore a tsoge jale a se di ane founu maloma go ane phone handset ke botsošitse le ena ke kwa taba tse ke founela okay okay ka re ke tshela go founela mmamogolo jale ka ge le bone ba fitlhetse ke dirile gore ke tsietse taba tse ka palela go tsitse gore ke founele mmamogolo so a ke gore go ka diragala gore ke mo connecte na ke mo re mo connecte na mmamogolo a tsoga ya mo connecte mo ya mo connecte nke re lokišene jwale kgaitsedi yaka nko re botse mo e le gore ge o nyaka go lokiša taba ya gore le bueleng le kwane le lebellaneng ga botse jwale ka bo motswala ka morago ga go boelana o redi go boela ga rakgadi a ke bolelele go boela ga rakgadi gape bona ba go nyaka ku a ka se nna te go no ba clear ga moya re no boledišana re kopana re se ka go manyana ga botse o nyaka ba go Your call has been placed on hold. Please wait. ya e re ke fokuditse ka mo gore ga botse o nyaka ba go laelele le ka kua badimong gore ga o sa le makoti a ka ku aowa a ke nyaka o laediwa jale go bereka jwang ka gore mama ke re jale ba tlile shibao a senke ba go diela jwala aowa eba papa go ba mo file tšhelete o rialo a ke tsebe ke no kwa nkare ba re ba ile ba mo fa 150 o vale bo duma gore o ka re go ka boetswa 150 ela yes o lokologe o kgone go thomela tša gago tša bophelo napile a re no reng tšhelete e ka kgona go boela dipudi tše be di tlhabilweng le dikgomo tše di tlhabilweng lo di tsoša jwantšwa ba le pudi a go a ba le kgomo ke a mme mara e tlhabile and then e ile ka kuile name khwibidu ee that's why a re bolela le ba ga mmakola gore bona ba tseba jwang ka gore mohlobolo ona seo o tswele yelo ke sa ka ngwetša gage ke contacte ena gore tšhole ka go mfounela gago ka mošetša robetse no wena ba tsoše go o lokile o ne gore ke gona Your call has been placed on hold. wa tsa bothata ke malome ka kapa mohlobolo o tswele ene ba ga bommago mama ba geno ba ga rakwena ba kae ba ga lekgwele rene ba gona bo malome ya go ba gona malome ba gona ke nagana gore bo malome ba ka re botša se sengwe nako o nyalwa be ba le gona a ke sure ragadi o ba dira dilo tša gape ba nna le tate so ragadi le tate ba tlhabile kgomo ba nnoši ba ntšha mohlobolo ba nnoši ba sebitše ba bommago ba sebitše ba ke tla investigata but nna the way ke tsebang ragadi o dirile dilwana le tate ba sa nyako include batho ba bantšhi mo dilong tša bona especially mo lenyalong la so wena kgaitsedi yaka mo o dulang gona go nubale re a tseba re ke ga gago mara ke ga mang a kere no nna ke na le sefane sa mmakola ke tlo no ba wa ga mmakola le ge ke tswile ka ga mmakola I'll just honor mohu wa ka gape o ka se bona re mokusa dule ga gage e tlo go fa bothata a ke tlo no dula a tlopa re gona gagoa a kere wa tseba re bolelela eng mama re bolelela lebakeng la gore o ka se nyake go bitša ka fane ya ga mmakola o sa tlo sa nyaka go gatlhana le ba mmakola if need be ke tla le counselors fane ga botsa o sa banyaka batho bale a o sa ke ba laetse gabotse wa tseba kare ke ra gore re se ke ra bolela mo kganeng re no senya nako ka lefela prof go ne le balika mo la banyaka thušo re nyaka go kwiša gore kgaitsedi yaka gape o ka senya ke go kwana le batho o sa banyake gore ke ra gore re kwišaneng ge e le gore kgaitsedi yaka ga a nyake batho ba ga mmakola ebile ga a nyake selo ka lapala la ga mmakola then mo re dirang mo cause o ka senya go dira peace le bona o sa tlo senya go phela le bona okay if le be ya so a gona molato fela ona re tlo no i cancela now as long as ke boletse le lena
ke a leboga no re nyaka Ha hona gore molato re nyaka fela. gore ba tla ke re kwa bona gore ga botse bothata bokae mo gongwe le bona ba kwa gore o kgopišitše keng ka gore wa bona motho go fitlha pointeng ya gore a ke sa nyaka next go ne se se mo kgopišitšeng ke laelane le ba mmakola prof Mm. le ragadi yaka ka mmotsa ka ragadi ke leboga dinako ka moka tše ke di feditšeng ka ga gago le yena motswala losike kana o sa yeng ene o sa le gona mo moyeng a bona so now gore ke tepone gore I mean batho ba ke di-family jaaka after all a ke bone lebaka la gore nna le bona re ngapane ba se gona di-dealing tša rena no le tlo ngapana wa tseba why okay o makoti a lapa la ga bo bona whether be ba le gona be ba se gona alright o makoti a lapa la ga bo bona le e leng gore ba nyaka go le bona le phela ene ge lekgwa ba blame yena gore nkore lapa la batswadi ba rena le akgwa mara makoti re monyetše ba santse bang confront kakapi e seng gore ge ke le mo mediro e be le gore bona o ka re go kosa gore ba ntshwarele masuka ba ntitei ka ona ba santse bang confront ba mpotse gore this is the situation re nyaka gore go direge so a sa ka ba o mothata a re no re batla go ya ka mokgwa Ha hona problem, re tlo bolela. no listen to me Eh. a re no re batla go ya ka mokgwa wena o dumang o ka re go ka diragala Okay. then ba fitla ka di-demand tša bona gore motswala rena ga re ne bothata re duma o ka re o ka bua ka gae and then dilo di boele sekeng o tlo o boela na nka se bue then go ra gore o nyaka ntho e leng gore le ge e ka diega you will never be happy no nna ke happy mo ke leng no a ke tshwenya ke selo ke tshwenya ke gore a ke kopana le bona o ka re ke nna le nna ba go bona then o nyaka gape e ka se fele ya gore o bonagale jalo Okay. lapa la bona moroka lapa la batswadi ba bona le tswaletswe wa ikwešiša makoti o sepetse mola ba nyetse makoti okay and then ke eng ntho e swantšeng e ba thabiše a go ne nto e tlo ba thabiša Aigo. ene mama le yena a ka se be faneng ya ga mmakola a sa tlo a sa nyaka go ya ga mmakola alright ene e ya go ba bothata ka lebaka la gore ge mama a e ba le bothata a ke re mo gongwe o wela ke se seng sa kotsi pasa ga ge e re mmakola then go tla nyakega ba mmakola gore ba tle ba mo thuše nna se ke nyakang go se botsa mama ke gore ge e le re kua ga mmakola ba mo kgopišitše a se ka tšea gore mo gongwe o kgopišitše ke batho ka moka se ba mo dirileng sona e leng boragadi le tatage ga e be phošo e leng gore re e nyakela tharollo gore e kgone go loka e be gabotse ka gore ge e le gore o tswa ka kua ga mmakola ga e sa le ngwetši ya ga mmakola ra re mama santse a boele faneng ya rakwena alright ka gore ge e le gore ba mmakola ba re no rena a re sa kgona ande mama o re mohu a nkuša bohloko ke nyaka go bona ra mohu waka alright go tlo ra gore ba mmakola ba go nyala ngwetši e ba yang go e nyala yo ba ngwetši ya bobedi ka lebaka la gore mme ga seng ka laelelwa gobane mohlobolo o tseneng ka mola kgorong ya mmakola go sa kgathale gore ba o tsentšhitše ba se ba ria dilo ka moka buang fela o tsene ene o tsena le makoti o e leng gore ke motswala ke ngwana rakgadi o tla ka ga rakgadi ya ge tii so papa go mma go nna le rakgadi ba ka no ba rile diphoso tše ba di dirileng fela ke re kgomo o ka seno e swara wa e hlaba ka lešakeng o wa ntšha mohlobolo e le wena le sesiago le ba babedi okay ke kgopelo go bolela a ge ma tate diphošo tša gage tše a di dirileng o di bone nna le tate re boletše tate nkgopetše tshwarelo alright a mpotša re ngwanake ke sorry ge ke ile ka go iša ga rakgadiago and then wa se hwetše tshwaro ye botse ke be ke nna ke le tatago ke be ke naganne gore ga rakgadiago ba tla go fepa le wena wa ba fepa jwale ga go a ba ka mokgong ke kgopela tshwarelo ke 2014 tate ga nkgopela tshwarelo a ke sa gopola kgwedi ka re bo august and then ke mo lebogile malome ka kapa ke kgopela 5 minutes o no tsentšha bokoko gae ba mmakola ge ba sa leka go nyakana mola le mola nko no tsentšha bakgekolo gae nke le kgolleng ke ba tsene le rena nke re faneng maele fa
ya batho ba bagolo le botatemogolo kore ba no tsena ye nyaka bona ye 013110040 go ne le motheletšong mongwe mo ore there is more to this story. I feel like she's hiding things and o ka re ke phati ye nngwe ya kgopolo ya ka e nyaka go dumelana le motheletši o like what wena o nobe o gopišitše fela ke gore MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela kgaitšedi ya ka wena ga botse wa tseba re go ne dilo tše dingwe prof ne re ka se bušitše nako morago gore dilo di diragale ka tsela e right ge mathata a e ba gona re swantse re lwele go kry-a solution now sesi o nyaka go tloša title ya go ba makoti ka lapeng la ga Mmakola a tekerele toborosi o mongwe e be monna gage a monyale goba o nyaka go no ba ngwetši ya ga Mmakola mara a sa nyake go phela ka ga Mmakola le batho ba ga Mmakola na wa bona ka mokgwa e leng ka gona ne malome ka kapa lenyalo ge o tsene ka gare ga lona re tsena ga botse le go tsweng ga lona re santse re tswa ga botse that's why ke re go nyakega batho ba bileng gona ka nako mme a nyalo bona bao ba galabe bao ba kgopetsweng ba tla ba re botse gore bona ka nako ba re ba nyadiša mma ba dirile eng le eng le eng le eng ka gore mama gore ke nyetše ke le o monnyane ke ne le 17 years ene ke nyadišwa ke tate mola ile gore mme o bolela gore ragadi diporofeto tše a beng a di bolela difatate di be di se ka tsela yeo e le go gore no di be di le ka gona ko go kwela ga botse a ke re mama onkwela ga botse so mme o bone o ka re ragadi o riile manka gore yena a nyalwe a fetša ya ka kua lapeng la gage go se tshwanelo jwa le tabashi di lokile prof di fetile ragadi o hlokofetše papa o hlokofetše what is the solution se o nyaka eng o re ka ku ga a saya so a sa tlong a saya ka kua re swanetse re kreye tsela ya gore bagalabe ba ga Mmakola bona ba reng a ke re nna le wena malome ka kapa re ka kgona go thietša mahlakuri a mabedi and then ra tla ra ba fa maele mo go nyakegang gona story sa mama re skwele gore mama o re yena ga a sa nyaka go ya ba ga Mmakola mara o nyaka go dira peace le batho ba ga Mmakola a go kgonege gore e ka ba gona peace a nyakang wa tseba re why moroka ke sa bušeletša ge re nyala motho re monyalla ka fase ga mabaka a fapaneng ge monna a tinyalla mosadi o tinyalla mosadi o e leng gore o tlo mo hlokomela le go katoša kgoro ya bakgatla and then ge ngwetši ya lapa e nyalwa gore lapa la bakgekolo le tle le tuke mollo and then le tuke mabone now re ntšhitše dikgomo it doesn't matter gore kgomo ke ya ga mang e tšwa ka e sepetše jwang re ntšhitše dikgomo re nyetše ngwetši and then godimo ga ge re nyetše ngwetši lapa la ga bo re našilile le sa bola re le lebeletše na ke eng ntho e ka re kgotsofatsang ya re thabiša go tšwa dipelong tša rena ga e gona a ego no o bolela nnete malome ka kapa ba Mmakola ba ka tla mo mara se segolo gore ba Mmakola ba nyaka lapa la bo bona le ba le ngwetši and then yena ga a sa nyaka go boela kuwa so ke mola nna ke mo fa maele a gore no ge ile re a sa ga Mmakola a tšhentšhe fana ga Mmakola and ba Mmakola ba molaelele gore ba kgone go šuthelela gore ba kgone go nyala ngwetši engwe kare ka sega ga borena lenyalo la sega ga borena ga le ne tlhalo ke kotsi e re neng le yona kudu ebile godimo ga motswala ngwana rakgaditi ge rakgadi a etla ka gare ga lapa motswala ngwana rakgadi a etla ka gare ga lapa a nkry-a ke ne mosadi a ka oa mo šutelela go tsena motswala ka fao so go tliša ngwana wa rakgaditi ka gare ga lapa o ke ngwetši yaka ebile ke mo nyalela motho a robetšeng go kotsi kudu malome ka kapa that's why ke re go nyalelwa motho a tlhokofetšeng a go swane le go nyalela motho a leng gona o ka re o ntshwentše nna le wena ra kgaogana re sa phela ka gore ola e tlo ba taba gore o tlo go lata le ditorong a re ko go tshwentše kang goreng o tswile ka gae
o tlo mo araba o reng ka re ge re nyalla motho mosadi re ya mmotša re ya mmegela ebile re bowe re tšee mosadi o re mo iše kua re mo khunamiša gore mosadi ola wa gago shu o mo hlokomele lapa la gago le a tsoga fela go bontšha gore go bile le bošaedi bo bo bileng gona tabeng ya lenyalo la mama ga ke ganane natso wa bona nkebe mo gongwe ba re re nyaka go lokiša mabošaedi a la bileng gona a go se sepediše dilo tša lenyalo gabotse be go sene bothata ene mama ge a re yena ga a nyake a tshwenyana le mohu nna be ke re ge e le gore go ne kwano mme a dule fase le batho ba le re ba bee fase ba ga mmakola re kwe dillo tša bona and then ga go kgonagala re lokiše taba ya gore lapa la ga mmakola le tsoge a go moroba gore mosadi a tšo faneng ya bogadi ba gage a fetše a eya go ya go boela faneng ya gabo go boima kudu e le gore mama bo mogadi bo a senke ba go raka ka gae awa ore and then ge o ya mo medirong ya ga mmakola o ya e le ge o ya ese o no ba bana benu bana ba rakgadi yago like ge ke re ke ile December ke no ile ke ngwana rakgadi o ba nyadiša a se nna mamalume a se nna se a ke na problem on that okay a ka botšiwa kere a kere go ne di-procedure tša spedi tše e leng gore ra di diriša di-information gore e flowa jwang so a ka e kereya mara a ke na problem wa tseba why a sa e kereya Moroka wa tseba nna go ya ka nna batho ba ga mmakola ba dikwešiša mabaka ka ke gore gone jwale batho ba ga Moremi ge ba nyaka mma Moremi ba tseba re ba mo kry-a ga matlala a Ramošebo and then ge mma Moremi a ka tšwa ka mola ga Moremi a go tenyakela Stene Moteti se ba ga Moremi ba sa se tsebeng a bane gore ba ka tloga mo ba tlogang gona ba ya Moteti gore ba išetse mma Moremi ditaba batho ba ga Mmakola ba tseba ga botse gore ba nyetse ngwetši ye e leng gore ge ba inyaka ba swantse ba ikry-e ka lapeng la gabo yona ngwetši ga e gona e tswile e dula mo ba sa go tsebeng and then a gone ka mokgwa e leng gore ba ka kitimiša makoti ka gona gore makoti a bue ka gae a sa nyake wa e bona so mma go rena a nyake go boela ga Mmakola mo e leng gore o tloga a hlalositše ga botse re motheeleditše gore ge e ka ba go a hlokagala gore a ka tšhentšha sefane sa bona a ka se tšhentšha boela go sa gabo sa ga Rakwena a go na molato a kere ke be ke saenne le motswala ka o mogolo re divorcitše ene ke e dirile gore e be free divorce a senke ke tšea selo go yena wa bona that is why nna ke re wa bona nto re idia mmo gane emapele ge motho a tlhokofetše a ba re ge o nyala re mo nyalla mosadi re sainiša mosadi le mmatswale le ratswale no ke bone ka o mongwe wa ga borena o nyetše maloba ba ile ge ba ya go monyadiša ka mola ba ya go tšea pasa ya mohu ba monyalantšha le yona ba ntšha marriage certificate ya ba tšere pasa ya gage ba tšea death certificate ya gage ba inyalantšha le makoti o ba mo tšišitšeng go a bonala gore motho o nyalane le motho a robetšeng gopola gore ka gore ge malome ka kapa ke tla go a ke re lenyalla ngwetši ya lapa ka kua ga Maubane and then ngwetši ya lapa ga e fihla kua wena malome ka kapa o a phela o nyalana le wena o saena le wena gore gore ke mosadi wa gago wa tseba nna prof ke no gopela tshwarelo pele ke bolela polelwe nna go ya ka nna re nyaka ntwe e seng gona re nyaka ntwe e seng gona ko gore sesi o kweša bohloko ke ge bo motswala ge ba lebellana jwang ne bo motswalage go lebella ba nkweše bohloko a ke ne problem o kweša ke eng bohloko sesi ke kweša ke poledišano ya ka le bona
ke gona go se lebelelane ga botse a ke ra gone gore nka re ke sa go lebelele ga botse ka se go ka go bolediša ga botse go ne go lebelela at a distance a go ntshwenye mara nka se tle ka re ke go dumediša ke tlile go wena wa nkgesa alright gora gore go na le something se swantšeng gore re se solve mara ge o le mola ke le mola ke tephetela gore o ntebelela jang ga ke na bothata malome ka kapa tse ba re direng a re dire so ka labobedi a re ya ga Mmakola ka lapeng le mme a re ngonyetšwe ka go lona re boe re ya ga Mmakola mo go mogala bo ba nyalane le mma re boe re ye go Mmakola ga bo mogadi bo mo ga malefo mo e le go gore ke ga mogadi wa mma and then re go kgopela bagalabe ba babedi ba ga Mmakola re go kgopela bagalabe ba babedi ba ga Rakwena mo gongwe ba ka tla le bakgekolo ba babedi re bue mo pitšeng tše kgolo ka la bobedi re tle re kwentaba prof ke sa bušeletša nna go ya ka maikutlo a ka le pono yaka e tlo ba tshenyo ya nako ba ga Mmakola ba nyaka go bona lapa le tuka ka mola ka Makoti ba monyetšeng Makoti ga a sa nyaka selo then ke eng ntwe re ilokišang a sa nyake selo a nyake selo a ka no se nyake sa mathomo mama ga ane ngwana mama o dutse ya nnoši mo gongwe ke re tutuletše mo RDP mme ga a ka robala gape go tlo no tla ba ga Mmakola ba tlo tla go mmoloka ene ba ka se mmolokele mo yena a reng o nyako išwa gona ka gore o tla ba khomotša kere ba ga Mmakola ba tlo ba tseba gore ba le ria ye e le go gore re a itseba ene ba ga bo ba Rakwena ba tlabe ba tseba gore wo ke ngwetši ya batho a re ske ra itsheka re nnoši ene re ske ra tšea polelo ya mama ya gore yena gore ga a sa ya ga Mmakola a kere mama o tlile mo malome ka kapa o re latile gore o nyaka peace a re mo fe peace ya inyakang and peace ke gore a boele ga Mmakola a go ne nngwe peace mara a inyake a boele ga Mmakola prof peace ke ya gore a boele ga Mmakola shu mmotšiša malome ka kapa ye a re tšee ke ngwetši ya Mmakola ke ngwetši ya ga Rakgadi o tlile o nyaka gore dilo di loke mama re ya sepela nna le wena re ya ga Mmakola re ya go nyakana le taba mmagorena le ya ga Mmakola a re tsentšheng balle ba bobedi o re emele ka mola re tsentšheng balle ba babedi kgaetšedi aka re emele ka mola a ka se supiso mme gomme ya no re titišitše mma gore na re leboga go titiša a gone molato re leboga go titiša ya wena o dipapatlile shem o dipapatlile o ka re ke tšatši la sasa
telesh umulela siwela wele umulela manaka umulela siwela la wele diwe siwela wele diwe umulela manaka kinalini tikyadu kinalini tiyadu uri polo rito ikweti emelela ritu emelela ritu robona tuncha baroka sewela liwe sewela wele liwe emelela ritu You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Ki khapa ki khorosha ki taba ki tša motse wa ka nna le bana ba ka ga re kwane a re phošana ka noga e phela ga ba nhlompe a pele ga fawe a sewana wa ledi a re ya leboga lesomehlanong la metsotsogo e tšwanago e re a ya lesomete 15 minutes after the hour 11 o'clock gomme ga gone molato a re tšwela pele ka lenogo la pitšeng tše kgolo magagešo re a le amogela ebile re a le dumediša ntle le go senya sebaka nko batamiše prof ge ba fetšang ke koko a re a le letabatše a ke go leboge malome ka kapa koko le kaena re teng koko a ge koko ke ba gamang ke ba madisa le kae ba ga madisa re teng theoga nnatso tsa go tswa ko wa lentwane kona motlhako fela kona motlhako go diragalang ka kua gae koko se se le tshwentšeng sa napa sa le tšea sa le bja ka mo meagong ya kgašo a wa ra tlhaka mothamodimo a re robale nna ga ka ke ko boithamokelong ene mola ke palelwa ene mola ke sena thaka bjana ga ke tsore ge ke lla ke thome ke reng re bona dilo ka dilwana ka molapeng le bonang koko re bona eng re bona dinoga tseo di re latelelang ka mo malapeng
di tswa ka ntle mola re kgotsa gomme le dipitsa di lale di lla bošego di khurumolwa re itse gore di khurumolwa ke mme boroko ga boteng and-e nna bana ke ba rebolana ga ba phele gapile o ka re ga ba tswe ka mo maleng aka ga ba utlwane ba itiana koko bona ba ke o mofe wa itiang ba bangwe ba babedi ba ba bopaneng ba 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 mogare ba ba mogare alright a bona jaanong mo bileng go nyamisa pelo go nyamisa pelo ka ra ga ke na saka ke na ba motho fela bana ke ba bola ke tlala ke thomile ke re ke ira diphetanyana ke re ke shira gore ko reka pampiri go tla gore aowa pampiri ka thoma ka re a ke loge dipheta ka loga dipheta ana ga ke loga pheta tsela ke kry pampitshana gore ba ire porridge jaanong gantse ke ntse mola ke lemile a ke tshana mo gae mo kere ke irile morogo dipudi di a kena pudi tsela ga di kena ke a ema ke re ko ita pudi tsela nna latela ke tshwereng e na re mo loto la ka mo ya kena ya felelela ka mogare a loto jaanong ka hlotsa ka ntsha pudi tsela a ke ntsha pudi tsela man e robegetse tho e setse ka kutwana fela mo ntle ga ke kgotsa gore mara nna late kana le ka kena ka mo lotong la ka loto lela le kgwa bogatsu ka mokana ga lona a belege le so yana gantse ke sepela ke kopana le motho ntare o re mo hlotsa ke nna ke gobaditse ke nna lata e itswile awa ga ya tswa o rile bjang awa ke bogate ke a bona ao nyaka selo sela le re ke tsela se tshwarang ditšhipi grease o ba eng gas o nyake kesa le go ka kumana e phatlogile le sephatlo se ke ya go tswafisa o e tope gomme o e be mo lotong mo ga e le gore nna late o e sale ka mo o tla bona kesa e tla tshwara loto le awa ke a gomola ke a motlogela ke tlo bona bana ba tshameka kere o mongwe wa e tshamekisa ke re nanaka we o re ye ke re mphetselo so se tshwere seo ke a se kgopela o re awa koko se phatlogile ke re awa ga sena taba awa o nna sona ka nnete ga ke nna mo fatshe ke ba ka mola lotong e kgomarela loto lela laka ka re ke a se goga sa gana ga se gana ka tlang molela tuku wa tlhogo ka tlama o tulela awa ra kata re o robala posa sa ga ke tsoga ke nna mola ke tlamola tukuela ke goga ke tsela e tla ga e goga nna lataela kana e feditse ngwaga ka molotong laka e fedile e rusitse ya photlegetse ka mogara loto laka jaanong ke ge ke palelwe nape ke palelwa nape go pala bjale mahlo a re pitch ditsebe di a re pitch a ke kwisitse ke na bona ga ke le motho ka mo pelong ka mo re ke go bolela ka pelo thata go atima la gona ga ke ikitse gore ke mo kae koko tše tša maoto tše a re tšweng mo go tšona nke reng kua didong tše di letšang dipitša ka kua kitchen mo go lena le le bana ba koko ke mang o a di ikwang ga botse dilo tše a bonang mehlolo ka mogae wa bona mehlolo ka mogae tšea le kopelana le ngwanaka le gogelenyana mo go wena mo le gogelenyana mo go wena mowe ke nyaka tše tša go ngatha maupi le go iša dijwana go diagalang ka kua gae o bona eng go diagalang nna nthata ka kapa la mathomo
ne ke rata go tshwara ke segatile ke tshwara ke segatile o ka re 5 years ka moka tse ene se ntshwara metlhelemile so nako nngwe ka re ke robetse ke hlobotse ne ka amusa ngwana so ka sala ka mmele so ka ga tshwara ke segatile go tla ko mong a mpotse gore ke tswalle matswele selo se seo se tlo nkame se tlo amya okay ka tsoga ka apara skip nako nngwe le gona ka lora noga ka mo thokola mpeto e di khala tsa tero ka re isekele so then ye nngwe e le ka mo dihlogong tsa ka e ntlhotse so ene ne ntlhotse so ke yone tshwarisa segatelle so nako nngwe le gona ka re ke le ko ka December yona December yone pula ne enwa ne ka pile ko mokhukhung so ka shia letso ka lebala letso ai ka re ka lata ka emela pulela gore sarasarenyana ka re ka lata ko mokhukhung kwa o ka re go na le selo se leng gore ne se ntlhotse so ka ke kene ka inama ka topa letso ilela ke ne le susune le boshego ka topa letso ilela a ke emisa hlogo so solo ka ne se re sa tšhaba sa ka letsogo le ne le letsholo le maboya sa ka mokhuko le gone bjanong mo ne sa kile mo teng go kobegile sa kile nako etelle ke suko ke tšhabe ke suko ntse se re khotlo and then tšatšile bomme ne tshentse gore ba tle ko go ntate moremi bošego ba teng go lajile go goga selo se lajile se goga pitsa mo stupung bošego ene ka la bobedi lona le go tlile mamaranthan le re ke mama kgankganyane o randulogile ntlo ka moka ne lo mowane ene le ntate ka kapa ke tshwenya ke letsogo le tswile kutu nako nngwe a le nyako go bereka le tshwara ke dikrempe sesi pa ntwe e gogang dipitša ka mola gae ke mang a ileng a e bona a o ntate ka kapa ne le mathomo re utlwa nako ile a ra utlwa ntate more nko futše se se goga mo ganyane o no swara ga botse ya se se wa itse ba le wena ntwe e gogang dipitša ka kwa gae tate moremi tšatšile ne re itla ko go wena ka lona mantši wana teng bošego nna ena go bolela nnete e tletseng a ke utlwe selo nna wena o no robala nna ke inwela dipilisi ka robala mara bana ba ka ba tsoga ba bolela dilo tse di tshosane e le gore lapa le go le bereka sa le berekane lapa lela sa le re thothela mola a shinke be le berekiwe cause gone bjanong go na le ngwana wa maagelwane a ke thome ka waka wa setseng ko gae wa mošimanyana furugo a tswa ko botswantswa tso itisa ga a fitlha ko lapeng a bolela a re mama wa itse gore mo keiting ya mo gae mola go tswa mollo mo teng mola ke ile ke tso itisa ke humane batho ba ora mollo mo teng mola ba goditse mollo e lebile ke tshetsa ko morago a ba ke a kgotsa mola ngwana next door makhelwanaka o fitile kgwedi tse pedi le ena wa mpontshanta re mamzo wa itse mo keiting ya lena mo bošego ke tso tshela terata ko morago kokwa go goditswe mollo mo keiting ka mokgoileng ka itake le tswalo ka teng ke tlogo ke bonang ka re batho ba ntse mo mollong ba goditse mollo mo keiting and then wa bolang dilo tse di snacks right through ko ofe yena wa mosetsana ke kgale wa bolela ntene gore ke bona noga ge ke robetse batho ba mpitsa ge ke robetse se sengko fa abuti di-headset tše abuti e no re gabotse fela ya o goga gabotse maiko a re ga ya go ria jwang abuti nna bothata ba ka ke batho ba bedi ya ba ria jwang batho ba a bona batho ba bedi ofe le ofe ke koko o ke mmangwane o kwa go mofe o ke mmangwane okay bothata ba ka bothoma mo ntate ka ka di 5 August ke tlogile ke le ko sekolong a ke na pasa ke tlogile ke le ko sekolong ke ya police station ke ya mo Sempupuru mo ko nyaka dilo tsa information ba e tshwereng ka maoledi so ko ira affidavit ya gore ke tle ke kgone go ngwala trial examination because of ne ba ileng ka sengwale ke sena something se rela gore sa refera gore kwa ka mo South Africa okay sharp ga ke tloga ke thoma go ga ke tloga ke le ko sekolong ke apere hempe black yone ke a dimela ke o mongwe wa malome ngwana ga ngwana koko
so e ke fitla ko gae kwa ke laela makoko ke feta ko gae ke laela makoko ke re mme ke sa tsamaya ke sa ya ko Sempupuru kwa ke sa ile o lokisa dilo tsa gore ko ngwala ko sekolong okay sharp o na le teng go sena motho ko gae ne go lo mmangwane le makhulukhukhu so the ena na le go golenyana a ukoletse ka laela mme ganeng ena o ukoletse tsa gaga ga o ka mo go nna ke laela mme ka teng okay sharp ke a tsamaya ke fitla ko Sempupuru kwa ke ira dilo tsa ga ke boa fela ke kry le gore ena o reile koko gore no nna ke tsamaile ke ile mo tshwarisa ka baka la gore ena a nya ko re irela dipasa and stuff tse go tlhakana go le mo okay sharp ke re ke a ba tlhalosetsa gore ko ne ke ile kwa ne ke ile irang ba thoma ba nthoga bjano ba le ithu ba nkenela ba nthoga ona o tsutse diary ya ka le nno o sa etshwere diary wena ke sa e hloka mmangwanao o sa etshwere and diary o sa e hloka nkutisa bohloko letšatši le letšatši so then o ka ne ntse ba plan na ga pila e seng o ka re ne ntse ba plan na gore no komite and then ba nkisa PlayStation ba ntshwarisa okay sharp o mpontsha dating o re mola ba le busy ba nthogo o mpontsha le phepele le tswang ka mogara a diary eo ya ka eo and then ya no gora gore diary ya ka e ka tshware ke mthongo nyane and then ke mthwerela gore ka mofeta and diary ke mthwerela gore tshware diphiri tsa motho le information e bohloka ka motho okay sharp ke a kwata and then ke lwana e ka meite a ke fetsa ke meite a fela a re ke ntho ne ntse ke nya ka eo ke a tsamaya go tshwarisa ke nya gore o re bala go tronkong o ite ke mapantite okay sharp ka mmotsa gore e le gore o ntshwarisetsa dilo tse di so tsamaya o ile o ntshwarisa a tsamaya a nna a tsirisa 2 days o ile ka di 8 a ile o ntshwarisa a fetsa ntshwarisa fela ge ke boa sekolo ne ke le sekolo ge ke boa sekolong ka uka ba re maphodisana le teng ya go nyaka ka re okay sharp maphodisana nyaka la botse gore ke ko sekolong go se nka selofi ka re ke emetse maphodisa gore a tla nyake okay ka ya sekolong Freitag ge ke boa sekolong maphodisa ba re a tlile gape a jikile ka bona gore no ka gopela mme gore a ntlatse ka 20 rand and then ke tsamaye ke ikise ko police station ka baka lore ne e tlo ba ka re ke tšhabela melato wa ka tsamaya ka ya police station e ke fitla ko police station kwa ka kry-a maphodisa la kwatile a ke tse re bona ne ba ba boditseng ka kry-a maphodisa la kwatile a re ebile wena bantha gore ebile wena gore a o tšhabe maphodisa ke sentsane ke sa re ke tlo tlhalosa story sa so ntle le gore ke hlalose story sa ka ba se ka se ukwela the way ne ba kwatile ka teng a be go le gore ba ntsa ba ntlhatlhela e fetsa ba ntahlela fela o ko tronkong ka go bala ka go batsa ke mapantita ga bohloko and then e be fetsa bantita bo sa ba teng ya ba gore tshwantse ke ireng ke hlalosetse maphodisa le gore ga pila ne go iragang ka ba hlalosetsa story sa ka ba mpotsa gore okay ka re setse re go tshwere emela gore o tle o ye khoto o hlalosa dilo tse ka mokgo di iragetseng cause e ke fila ko khoto ko ke hlalosa ntho ngwe le ngwe e iragetseng ba ntsa ba mpusetsa morago ntho e rile gore ba mpusetsa morago ke statement sa bona cause of statement sa bona a se hlalose ntho e iragetseng cause of o re nna ke meiteile ka be ka mohlobolo and nka se hlobole motho wa mosadi nna and then koko o na le statement sa gage le ena o re nna ka moroga ke hlakahlakantsha dilo ko lape and then a ke hlakahlakantshe selo nna ntho ne ke ira ko gae ne ke focusitse mo mmerekong wa ka wa sekolo ntho e bona ba irang ne ba ndistepa mo mmerekong wa ka wa sekolo mehlele ne ke ruguwa letšatši le letšatši ke lekile o tswa gararo ko gae e ke tswile kwa lape la mathomo ke ile re ke tswile go na le a lata batho ba di-family a ba roma koko ne ke tswetse ko teng ne ke tswetse ko le sehleng gape rakgadi ya mme ke tswetse ko teng a ira gore a ntate ko teng okay shapa ka boa gae e ke boa gape ba thoma gape ba nthoga ka tswa gape e ke fetse ke tswa gape ba ntata la boraro e fetse ba ntata la boraro ke gona go tlo ira ga di-incident tsa mohuta and ntho yang gobatsa cause of nna ga ke ilwe le bona batho bona ba lwa le nna a ke ilwe le bona total at all a ke na bothata le bona ba na le bothata le nna ya ke nyaka go botiša mo abuti sese o gorileng abuti go ga ola ka mona ntate moremi statement sa motho wa se bolelang a se nnete ntate moremi motho o ntiteile ga mpotse gore o ntiteelang le gore diary eo nna ke itsere kukule ka usaka o mogolo o boditse ene ene ke sa itse gore ntiteetse le police station statement sa ga sona a se sa se bolelang alright ke gopela botiša mo molato wa lena o fedile police station a shofele komin ba motsere beke ankere ka mo saenela gore a tla ngwale ankere a tšetši la tlileng ka lona o nkirile ke suela
gape nna motho ka motšhaba ke phela ke tshogile o nkry-ile ke suela matlakala a kry-a dieta tsa sekolo ngwanna e tlhopotse mone a diraga ene ma kopane le nna o kgwamati ke a mmona ra botse o kwatile ene tayari pepeleo a bolelang ka lona a la tla le nna ne ke na lauso a la tla le nna pepeleo ga a re ke tsere tayarega a la tla le nna ne re rotse letšatši le tlile le ngwane o mongwe ko gae pepelele bafo ga botse ba go rileng kare ke a go bona o kore o tletse pelo too much ene ntate moremi a tlogo a bolele nnete motho o re ga mama go se lekang le selo o hlapolosa mama re le teng ene ga a re ntlhobotse a ntlhobola nna ntshwere ka apere stofi a nkgoga mofatse a nthaga stofi sela ke ge salela ke tlhobolela le statement sa ka police station se gona ka mokgo statement sa se bolele se a se teng ene ke ile rašhonetite ka botsa ka go a buta ka street ka mmotsa o mogolo a shingampetola ka founela usaka o mogologolo wa mama ka mmotsa ka re gape keletso o ntiteile nna ke se ntitela a re keletso re wena o morogile ka mmaga e o ntheile so nna tate moremi nna keletso nne ke sa le nae a she ke le nae gore ke le le ene ne ke se teng mo gae ke ile Witbank ge ke ba Witbank ene ke madimile borukhubu ba ka na sena borukhubu ba go a khwaereng ke madimile borukhubu ba ka o blue ya khwaereng ka bona so e ke madimile borukhubu e ke ba Witbank ene ke sa apare maruku e ke ba Witbank ka botsisa mariko ka na steng vele go setse bo bone bošweu ka botsisa ka re gane mariko ka kae a wa gona wa mpetotseng ka botsisa ene ka re khuba ka pole go adima bona boka ene sa le bo bontsho ang kharimele keletso a ba nthoga ka humola bile ka seketle ke mmolisa ka mohumoleng anke go tloga leno dijela shi ke mmoledise burku bo baka o tlile le bona ntse a samboledise so a bo hlatswa go ga ka June bothunntse le bile nko ishe mola go koko koko keletso ke motho wa mogutama ke nyaka kokwa keletso thwi senna keletso ke motho wa mogutama keletso di o tsa di bolelang tse tate moremi ga a bolele nnete mathomong ngwana wa ka o godile gapile ka molapeng ebile ne se motho wa dintwa ebile ne se motho o ditshele o ile a re tšatši le le nna ke le ko lapeng go fisa ke robetse ke na le mošimanyana ka o mokanyana go tla koloi ela ya ema mona ge e šhine ema mona go fologa ena ausi wa reng ke rakgadi a ge o ile ga a fitlha mona a tla ga tshwere dieta a nthare dieta tse ke di tshwereng tse di ostara ke reketse keletso ka re o reketse keletso a re eng ka re o mmone kae a re keletso o tlile ko lapeng a na le ngwanyana wa next door gomme a mpotsa gore ngwana o ke ngwana wa ngwanake a ke re wa mmotsa aga go tloga mo o a thoma nna ko ka mbotsa ka re keletso o ka se nne ko metseng ya batho o nna ka mabaka a reng ko motseng wa batho e le gore nna bele gore ena go goleng wa gagang ke re ne a sa nthoge go thoma gore nna le ena se ketlhe re sa utlwana ke taba go nna ko metseng ene ko metseng kwa nnang ko teng ko tate moremi na e tla tshwore dihlare ko teng ga e tla ko lapeng ga ke mmotsisa gore ke keletso hlare tse ke tsaeng tse o tlang le tsona ko lapeng a ga o nna ko metseng ya batho koo gomme ngwanyana teng a sa tle ka mo a tla go kgopela semmušo ka mo lapeng a re a ke na ngwana bana ba ka ba hlokofetse bjano ke nyaka ngwana o ke nna le ena o hloma bjang ngwanyana le o ile a re ga kopana le nna molanthare ausi ka re ye a re ke nna le ngwana gago ko lapeng o ke rekisa bjala gomme ga nkutswetse tšhelete ke a morata ka morare mare go morata nke bo tsamaya o ya ko gomme o ile mo kgopela o na le mengwaga meka a nna ko motseng oo a shenke batle ba kgopele ngwana ka molapeng nna le ngwana go tlogana kweo a wa ngwana wa ntlhobola tate moremi o ntlhobola ke sale so nthoga mo pele a bana ba ka ntlhobole right ena ngwano certificate ga a tlo re ena na ile sempupuru mma ga tlhokofetsa a sena pasa mma ga tlhokofala a sena pasa ka mmoloka ka David ya kere go rela gore bjane go tlo fitlhana kwa gore go nyakiwe pasa ya ngwana ke tsamaile le ngwana ra mešate ra sempupuru go fitlhelebe go bana le ausi o mongwe sasa le ka tseno le na le teng ko lapeng ke tshwere le founu tsa ga go nthela re ke le neng ngwano a gona makhelwana wa ka wa nnyakang gona bjanong bana ba sekolo ka mokana ga bana ba ntlhoile tate ka na le 3 years re nyaka
certificate pasa ya ngwano gomme ke thuša ke ausi wa social work ga le ka mo motseng a fitlha ka mo teng o ba botsa ka nna go fitlhelela ebe ke tla ke rakelela ke mphakati ka baka la dipampiri tsa sekolo tse e leng gore o irela ke nna ka tsone nna le ena re ba ke selo re ba ka fela gore a nne ko motseng ke mmoditse ka mora re ausi ola ke mo tshwantshetsa ka bana ba gagwe gore o ba irile bjang why a tshentse a tla nne le wena gomme a ba nne le bana ba babedi a tshamekile ka bona a na sa gopole gore tetšilele a na o tletlanya ka ngwana gona mmago ga o neitse gore yana o godisitswe ke nne keletso o dula le mosadi wa go ba le bana ba babedi bana ba teng o mongwe ile a ke tlhaolose re no nyakono tseba re o dula le mosadi wa go ba le bana ba babedi bana ba ausi a nnang ka mo teng ba tlhokofetse ke ba babedi gomme yena a tsao a nna nae ko and o nna le yena ka kgang ga tle ga ke mmotsa ke re why o sa tle ko lapeng wa tlo ba kgopela keletso ga a tle ko lapeng sa gage fela ga every year o tlhaba kolobe ga šhile a tlhaba kolobe o ira bjela ba sesotho o tsawo wa mo khunamisa ka kolobe ya ba khunama o khunamela eng keletso le phasa ka kolobe date ka ka ba emihlolo re ke go thomele Jenny e tlabeng ka kopana le ena ra khaja men a se ra khaja it was then 2016 ha re mitse motho ge o anta gorna aka stula ntiretse selo because of ila tswa go lapeng nna le mabaka ga na montse go lapeng ne se mabaka ka a be lo rena o ngala go lapeng so nna ne ke ga no ngala go lapeng bjano go ngadile go ngadile anga jile go lapeng so nna ka ra ke itswe nka setswe ka mogae because of ke mabaka gago a nkgapeletse because of next sentse next lo munyana so ra tsamara ile nna go le ko ne ke nna le ena ko relationship ne se good for nna na ntho angisa no ke go ya nna no ke go bola ga nna go ano ke go teng go ntse ke itse gore ke ano ke go thoma go gae okay sharp go irega gore ka gona mo 2016 mo ke gone ke manage go tšhabela gae ge ke fihla go gae a bua rena nka se tlogile ke sa go iretse selo ka 2016 2017 ne ke struggle ka dilo tsa sekolo 2018 ne ke struggle ka dilo tsa sekolo 2019 a be ke kopana le ena ra kgajame a ntlhalosetsa gore ga bila go tsamega and dilo tsa mpotsang tsona di reliable so a ntlhalosetsa gore ga bila ena o tlhobana le nna bjang wa boshiša a re nna ke setlogolo sa butage wa boshiša so then motho ola o mprovidile ka dilo tsa sekolo le dilo ka moka until ka jeno ene taba ya kolobe ga se yona motho ola ka di 16 o itirela braai ga bila kolobe ke ya braai and then gena ga a phasa o phasa ka go leboga badimo for braai eo ya gage yena o hlaba kolobe a kere kolobe a iye ka gore ba re wa go ibeša wa go isega o elatlhela ka pitšeng yena ga a dira modiro o ria buala o hlaba kolobe like o e hlabela ebile ga e hlabe ka modiro o e hlaba before go bontsha gore ga e tsamaisatsane le se se iregang ka letšatši leo kore ba tsa re nyako košang keletso gore na yona ke nnete taba re go riwa buala go a hlabiwa le kolobe na yona go riwa buala go hlabiwa kolobe alright nambile la ibeša alright nambile go tšwela pele nna le ena relationship wa rena e good and taba ya gore nna o mfa dihlare a se yona a se nnete total at all mo pela sefatlhego sa modimo and then keletso ke sa go tsene ganong ge go hlabilwe kolobe go dirilwe jwala wena ba go khunamiša gore aowa ba nkhunamisa a ke be tele ka letšatši la go khunama ene nna a ke tsebile le gore wa khunama ke na bona tšatši la phasitse cause of nna dilo tsa go khunama gantši a ke di believele mo go tsone nna ke phela ka khwaere sa mathomo taba bobedi nna taba ya dingaka ke itse nna a sanke ka ya dingakeng nna le ge ke boa wa ile re keletso o tla le dihlare keletso sa dingakeng ga ke dingakeng nna o ile go nna kwa botsong o a reng ke ga rakgadi ya ge ko ke sa itseng gore ke ga rakgadi ya ile la mmona le na swere sehlare ke sa go tlhaolosa tsa tate moremi o tlile le sona o kana o founela ko gae ba ba setseng o tlile le sona ha a fihla ko gae ko le sona a ka done a se beya mo dimaga sofa go na le o mo moshimanyana o a tlhokofaletseng ke mmage le yena o teng ko gae ko a tsa donela gage a tlola ka yona
o ile ga shina ka tlola ka yona ile ga itsoko ko kamoreng a re tone ya ka e tlotse ka mang ola mmotse gore ke nna a re wa tlotseng ka tone o tla di bona tone ela nna ke ile ka e tsatsela ka rata o e bona gore ke ya mohuta mang ke ile ge ke e bula kere ka mogare ka kry ena di dilo tse ntsho ka re keletso o tla le ditone ka mo tone tate moremi ile na e rwala ka school bag a sa se hlobole e nna ka fao go fitlhela ga a tsamaya a change a ilo nna ko motseng o mong ka ge nne ba biditse mphakati ko gae ko gore mphakati o tlotlo o mpolae ka taba la gore nna ga ke nyako irela ngwano certificate mosadi o a tsamaileng le yena a o nna le yena ga gage ka mmotse ka re wena o lesione ke le tso tshwere ditone o ile ga a tso o boa gape mosadi o la derege ko mo wa fane sa rena nkere a fitlha kwa nkera ke na le ommeo a re donate ke reile ke tsere ka e lahla toilet ka tsa le di-vaslapi tse na di tshwere ka di lahlela ko toilet keletso mo bophelong ge e le gore wena le mama o la gone mo le ileng laya a re di gane a re ne bothata le seo wa e bona ka re ngwana o sekolong o phela le mme o la maybe gore no a re go thuše seke wa gana ke re mo le re nyaka thušo re no nyaka nnete nna a re tsebe nnete a re dule le lena re nyaka e le nnete re tsebe gore o le thuša jwang ntate moremi nnete ke gore a šinkebe ke felo le mmeone a šinkebe mo bophelong baka a šinkebe ke felo le ena nna ko ileng kaya ke ga iwane ke ile le ko marapong ko teng ko ke ko masioneng like go phethiwa ditaelo ko teng ko a be le gore e ke fila ko teng ko bampotsa tse bampotsang tsona and then ditaelo tsa teng a ka dipheta because of taelo ke phethileng ke ya gore ba ile a re ke emise go jana makgomo ga nnyane so nna mme ya kgomo ka emisa yone ke yone taelo e rela gore ne ke e afford because of tse dintsela ne di nyaka tšhelete because of na tšhelete ne ke berekisa kae ko dilong tsa sekolo nto e ntirileng gore ke palele ko go ya ko ditaelong ko ke gore dilo tsa ka tsa sekolo ko gae ke reke calculator okay ke practice ka yona ke tswe ke tsamaya a ke boa calculator ka gae teng e tsere ke bana ba ko gae tshwanetse ke dire ke ka sa tekerekeng because of ne nka survive ntle le calculator even le no en costile thata calculator ka baka la gore a ka ira ga pila go tswa ko sekolong a ka bereka ga pila go bala grade ma 12 a ka reach di target tse re la gore nna ne ke dinyaka o passitse jwang ke tswile ka diploma and en costile diploma eo next sa tshwanno tswa ka diploma go aka mo go ke ikitsi le go aka mo go ne ke push next sa tshwanno tswa ka diploma so stress le go hloka dilo tsaka because of beke ne ke practice mmetse ka yona ne ke le busy ke nyakana le calculator e ba gore ke tshwanetse ke berekisa calculator ya bana ba batho so mola ke ne ke na le calculator ka straight ke le ready for dilo tsaka so calculator ka ne e timetse go ga e bila ga ya timela e tsero go ga shoka so ntate ka ka a ke tle mo before ke bolela thata a ke tle mo go ya mme o erela gore ba re o kreile dono o kreile ga se nnete ene ka tsogile be le nnete ka baka la gore mme ola o tlile go ga ya ne ke rena before o tlile ka letšatši le ke buileng trongong ka lona bo sa ba teng a re no a o bule ba re nna ke tswa go gae ke a tsamaya go gae le ga le ne ke etswa ke nyako relocate and then ke iteke mo ya kere because of o ka se re batho ba go tshwarisitse wa boa wa nna le bona mo blekeng eo wana so ke ile re e kere ke a tsamaya mme o la ntha gore o se ka tsamaya tla o tlo nne go gaka because of ne sentsane ebile ne sentsane ke sa go betse ne ke sa kgone le go dira selo okay shapo mme o la o ntsere ne ke na le dilo tsa go tlhapa mare dilo tsa ka tsa go tlhapa a ka di berekisa because of ke berekisitse tsa gage ne ke na le sheba ke na le baslapi calculator ka ne e fedile because of ne tse ke tlhapa ka dilo tsa ka tsa go tlhapa because of go ga ne tse relationship is good ne ke re ke zamile matogo ke zamile ke itheka dilo tsa go tlhapa so ke tsere dilo tse tsa ka tsa go tlhapa ka ya go teng go e ke fila go a be le gore meola o stable yena o shapo lapa la ga le shapo are okay tlogela dilo tse tsa go tlhapa ke tla go provide ka ntho ngwe le ngwe wa ele wena sentsane o sa ba shapo so meola a nthusha ka ntho ngwe le ngwe ka ba shapo tseo tsa gore o kry-ile ditlhare a se nnete yena ka bo yena o tse o raya batho gore o koko o tse o raya batho gore mmeola o ntse re a nkisa ko kerekeng ya masione ko kerekeng eo ya masione eo ba re mmeola nna le nna ko lesetlheng na mperekisa ba nkalafile ebile ko kerekeng ya masione ko kerekeng ya masione ke nna ke moreile gore a re ye ke tsamaye le lena ka jene because of ne setse ke porega disontaga ne setse ke porega go kry-e le gore a ke ngwale ko sekolong
bana ba ka mola ba kereka ba kena kereke nna ke ira ke kena choir so ntageng o kry-e le gore nna a ka ya stage ke teng mo gae and yaanong gore ko sala ke nnoši ka mogara motsola ko borega a ko tshware dipuku o kry-e le gore ke a khutsisa monagano so ka tsaya woko le bone ke ile ga one ko kerekeng ya bone ka ya kerekeng le bone so tse ntši tsa di bolelang ke maaka and so ntho e gape e tlogeng e ntshwenya ko gore a bona ko lapeng nna ke iphelela ke le ka mogara ka mora ne ke iphelela a ke se ka re ke a iphelela cause of no a ke sa nna ko gae ne ke iphelela ke le ka mogara ka mora ga ke sa tshwara dipuku tsa ka ke robetse ntho e ne ntsha ko gae ne ke ntsha ke tlala cause of ne ba sa ntsholele ya ne ba ntima dijo ne ke ntsha ke tlala o kry-e ke buile sekolong ka 4 o'clock okay sharp ke tshwere ke tlala e tshwanetse ke tswe ke ye ko go wena mme ola ba re ngwantoisa ba re o khuna maleng nna ola ke ye ko go wena and then ke kry-e sa go tša ke bue ke tle ke theogele dipuku tsaka and then so ke robale ke bosa ke tsoge ke sekolong ke ntho e rela gore nna ne ke ira eo tse ntšhi ke maaka ntate ka kapa nna ke hwela lefela ya pele o emiša letsogo bafo bo moroga mama ke nnete bo mohlapaola nna ne ke sa moroga ne ke mmotsa di-facts a ntha gore o se kwa ya le sehleng ke re ka mabaka a reng ke mmotsisa ke re ge e ke sa ye le sehleng o tla ntira le dilo tsa sekolo ena ke ena o na nthogo wa bona ntho ne rela gore ka le leng la matšatši ile a ira gore ke tsena ke ntsha mantswe ke gore wa itse sala ntha gore ke tla ya ko lebitlelela mmago ka ntsha marapo a mmago ka go itaka ka ona yeo e nkgotlile eo le ka tseno le e sentsane e sa nkgotlha yeo ke yona e nkwatisa le ka tseno a kena go bolela maaka ka ntho e bjana nanye a kena go bolela maaka ka ntho e bjana nanye kuku le ile le tla lata marapo a mmage la meetia ka ona a kena go bolela maaka ka shopo wabo a soka montle ka fa e le nna e le go mmeo re re ae sukiri e fedile kgwedi batametso fela a rela sukiri o tshwere diotsonyana tsa dipene mo na mme o tshwere diotso tsela o nna tsona a so ngwana bo ka montle ka fa ga ke šile re khasata tšheletela go na le shop mo a leng ko teng re rumile ngwana o la ko shopong ga re fitlha re roma ngwana o la ko shopong a boisa ngwana o la re rumile ke ma ngwana o la re ke rumile ke mama a ke re ba mpitsa mama a re ke rumile ke mama le koko a re wa iko banneng ba bona ba sa go rome nko sesi o feditse sekolo wena bo tswile ka grade mang grade 9 ke standard 6 ne o ke kgala go motse nko re le kopelwana le go ganyane ka moprof sesi ke ba geno batho ba o ke mmangwana ge wena o eng le bona o ke mmangwana ge o kwe sola ke mama ola ke koko o tseba eng ka mathata ka molapeng la geno le tše ka moka ga tsona tše batho ba di bolelang nna nako e ntšha ke nne ko gae nne ke nna dirumong then ka boa ba nkgopela ke nna ko ba nkgopetse wa o bo nna dirumong ne ke no tswile ka baka la go sukwana ga ko lapeng o bona go bakiwa eng wena ge o šalle o etswa ka mogae ko gae nna o ka se kwešiše go bakiwa go no lewa re no felelana pelo re no lwa wa bona ka gobane le yona yao ile ya nkama le nna ya go ama jwa gapile ile ba mphaunela o nako etswa sempupuru nna ile ba mphaunela ba re nna ke isise ke felegeitse o sempupuru nna ne ke feta ka taxi ke bona mama le go sekontereng gore re ka mojumedisa ga ke fetse mojumedisa ke fihla ko gae gore gore ge sa le ntse ba ngapana bjago a ke itse gore go tlile bjang gore ba re ke nna ke mo felegeitseng ke ge ba mphaunela ba re wena gore a re o felegeitse motho sempupuru ge ke fihla ko gae ke botšhisao ebile nna ke nyakile number tsao ba ra ba natso ge ke fihla ko gae ke kerao ka mmotsa ke rwana ne o ile sempupuru o ile le mang a ra wana sempupuru ne ke ile ke nnoši ka re go bontsha gore ne o ile nnoši o bone ke mang a ngwana o ile a re ga mpotsa re ke bone ke motho o mobjana le o mobjana a be e le gore o mongwe ke na le namoro tsa gage ka mofounela ka re o bone ngwana o mosolosolo sempupuru a re eng ka re na a tlile le marena a na nnoši right a re direng so re tšhaletse ke 4 minutes ne moroka batho ba ke a ba duma ka labobedi ta ba bona e sa le telele thata lena ge le ka mogo le tsebang mme o a dulang le keletso ka gona le tseba e le gore ge re ka mogopela gore a tle mo o tlotla keletso a ka dumela go tla 100% o sure
go ga le kopelana le go ge lenyana ka nnyane ka mo 100%. ge o ka mo kgopela gore a tle mo no o itse go nyaka ga bjang tate ka kapa go nyaka ga gore le romeng motho o iwana a ile mo kgopelang a le boledisaneng bjale ka motho batho ba bagolo 100% ka go ke mitse 100% because batswadi ke dumela gore thuso le tlo e hwetša ne ke a dumela ke a tseba thuso le tlo e hwetša mara ntwe nna ke nyaka ngono le botša yona e nnyane le bolaya mokgekolo ka pelo ka gore dilo tše ka moka ga tsona di diragala mo mahlong a gage go sa kgathale gore na yena ga a bolela o bolela a o manyamang a dira mang eng a dirang mara fact ya gore lena le bana ba gage le ditlogolo le ditlogolwana ka moka ga le kwane le sokodiša mokgekolo and then mengwage a le mo go yona ke mengwage a swanetšeng a khutše and then le seke la mo hlolola malwetši a e leng gore ga se a tlhago so le tshwenya mokgekolo šata lela lena le motsena ka ditsebeng bošego le mosegare mo la swanetše a dile ka mathata a lapa la gage go lwa le dilo tše di banka mogare ga lapa la gage jwale o swantše a efoge dilo tše di tshwenya ka mo lapeng la ge tša go khurumolola dipitša le go ngatha maupi a kgalemaneng le lena now and then wena why o tlogetše sekolo wena ntata ka kapa nna sekolong go bolela nnete ne ke ya sekolo mara grade engwe le nngwe ne ke e repeata cause ne ke sa kwešiše selo gore ke nne ga ke taba gore ne ke le prek and ne ke lwana o ne mengwage mekae ke na le 20 o bile prek o ne mengwage mekae ke na le 19 so ka lwala ka nna gae ke tswile ka term 3 sekolong so no awa ke sharp ka bolela sekolong ka Monday ele ntata ka kapa nte ya gore keletso na sa tshulele ko gae ne go apa nna gae ka kgone wa pangwa ga ka moka gae a kgone gore se ke ka mtsholela ne ke mtsholela gae ene mama go motho a bone gore o lwa le ena go mtsholela gore tla ke bone dijo tsa gae di oketse and then le mapolisa ne ba mpotsa gore ke mirela protection order cause na nthoga le ge ke motshwarisitse ba ka ba botsa ka re nka se kgone ka gore gae go apa nna ya re gopela gore a kere le ne ba agišane kua gae ba e leng gore ba tseba taba tša bolena ba tseba le lena and then re tlo gopela gore la bobedi ba boe moroka taba batho ba e sa le telele thata mo e leng gore ge re ka no e tswalela ra re re tla bolla le bona re tla ba thuša ra ba berekela metse radiang go ne dilo tše di swantšeng di rarabolloge mo bathong ba wa ka mokgo ke ikušang ka gona o e beile gabotse ene tate moremi wa mmona ngwano o ba re ke keletso ga a kopana le nna o kgwa mathamang a matelele re tlo di ikwa ka labobedi a tshweng ntho e nkutlwisa motlhoko ga a leso le mmage ga mitse o godiswa go lokile mara o kgone mpala go nwa le go bolela rena go sa bolela lena re tlo ba mo ka labobedi re tlo netefatša gore re tla kua nna ke tlo ya moroka ka gore ke kwiša re lena le no dula le busy le matasa ke tlo ya kua go mme wa dulang le keletso and then ke tlo bua ke kopane gape le baagišane ba batho ba go kry-ya gore baagišane ke eng se ba se tsebang ka lapa le and then mme ola a dulang le keletso le moagišane wa bona o moteng ke tlo ba rapela ke tlo ba kgopela gore re tle re be le bona ka labobedi baagišane ge e ka ba ke baagišane ba nnete ba swanetše ba be ke go se kwane ga lapa le and then ba kgone go tšea karolo gore lapa le kgone go kry-a thušo ka baka la gore mo ntwe ke ikwang wa bona ge re ka re le bana ba motho re fapana and then o mongwe le o mongwe a nyaka go ba right ga gore ntwe e tlo lokang ka lapeng ge re fapana wa ne mphoso swantse a tepone gore ke ne phoso ke swantse ke kgopele tshwarelo mo go wo ke mo kgopišitšeng mara ge re ka tla re ge re lwa ka nyaka go ba right wa nyaka go ba right moroka ka nyaka go ba right wa nyaka go ba right then a go ne mo re tlo yang and then nna ke nyaka go leboga mošimanyano go gotleleleng sekolo ka gare ga dilo ka moka a be a ntšha diretsa kwa o ntšhitše diploma mara ga di mo kgotsofatše o a belaela gore ge nkebe bophelo bo be bo se soke ka mo gae le mo go nna mohlomongwe nkebe ke dirile bokaone
go feta mo ke fitlhileng gona so batswadi re tlo bua la bobedi le lena ke tlo tla kua ntwane ke tlo le founela ke le botseng gore na ke tlaneng go bua leng ka se bolele ke tlo le founela ke le botseng gore ke tlaneng and then a ke tlo kwa ka lena gore ya ka mo moagishaneng o ke tlo te kgethela nna gore ke tsena ka mo goba ke tsena ka mo goba ke tsena ka mona so ke gona mo ke tlang go kgona go kwa gore go diragala ge ka kwa ka bona gore ke tsene ka kae ba tlo nkisha ka mo ba tsebang gore o tlo ba emelela jwale ke tlo te kgethela nna a ke re baagišane gone wa ka pele wa ka morago wa ka mothoko le ka mothoko nna ke tlo no ema e ke fetša ka no tsena ka mo motseng so ke nagana re le baagišane ge ba ka no bona ke tsena ke re ke nna ka kapa ba tla mpha setulo ka dula fase then nna le bona ra bolela so la bobedi batswadi re tlo bua re kopana mo a kere a le go bolela selo ka dilo tse di boletsweng mo a le go ngapana a le go omanyana ge le fitla gae le no fitla gae late thobalela ke bošego go sa forogo la tsogo molo mongwe ba ka le meberekwaneng ya gage ya ka gae e tswalele moroka o ba fele di-phone number re lebogile batswadi o e beile gabotse malome ka kapa a ke go leboge magagešo koša e bina falbanka koša e ya go bina falbanka ka mokibelo di-posti ga mabena di-posti tša rena di gona mo facebookong letlakaleng la dr moremi koša yo boa yo bina tsantsabelane ga masoga ka sunday magagešo nna ke lebogile kudu tše ntšhi re tlo di bolela gabotse ge re boa mo ka la bobedi re tla be re ne le batho ka moka pa feleletše ke a leboga malome ka kapa difounu tša ga moremi ke 079 1709862 or ba ka founela 060 9590303 ke a leboga malome ka kapa ke lebogile kudu moroka ke lebogile kudu gore re be gona mo re be gona ka mo go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego seo ke tswile twede Paliza